شنوندن و چند یارونای تیوی دما خوش به بینرین هجا بویرین کو دناوا روژه ده قومین مجواره ده بلتنا داویا روژه ده پیشکش بکن. هبونا چکداری یا چتین داعش دی بداوی دبه شروان قصد درباسی گند باخو زیبون اونها دناوا گند شر سنگ به سنگ تقومه. نوچگان مجا باخوزی را گاندن کو پشتی چند ساعتان شرین دجوار لتوای انیا باخوزی شروان قصد دربازی نقطه چتین بون. نها شرین سنگ به سنگ دنابرا شروان قصد و چتین داعش در روددن. همان دمی ده بالفرین کوالسیونی نقطه چتین بما باراندکن. هر وها نوچگان ما دیار کرن کو و ایوارینیزی صد چتین داعشی خوار رادستی شروان کرن. اف چتین کو خوار رادست دکن بریان ها قصد دمک جوان را دیار کر بو لیبلی بریارا شردابون. به پیشکتنا شروانان را اف چتین دور پیچ ده نچار دمینن خواد رادست دکن. جسی آداری و بقاسی 4000 چته خواه رادستی شروانان کرن. قناخ داویات اکبرنا چتین داعشی دوام دکه شروان قصد دوه دست به قناخ داویا لدشی چتین این لباخوزی کرده بو ناوند راگاندن او چاپمنی یا قصد جی انجام شریج دو حتی ایرو اشکره کرد لگوری وی 37 چتین داعشی هاتن کشتن. شروان قصد ده آداره دست به اپراسیون لدیجی چتین دباغوزی دکر. ناوند راگاندن قصد دیار کرد جسیسی آداره و بقاسی 4000 چتهی و به هزاران مالبات انوان خورادستی شروانان کرد. لیبله بشکی جوان بریارا شردان. جلورا شروانان دست به اپراسیون کرد و حتی تکبیر ناوان بدومه. ناونده تکلداری شر 24 ساعت انداویشی آگاهی دان. شروان قصده جچن باسکان و ایریش برن سرچتیان. در انجام ده هجمانه که چتا هاتن کشتن و شروان به پیش کتن. بالافرین کوالسیون جی کمبون و بارگه هن چتیان بومبه کرن. لملکی دن جی شروانان هجمانه که مزن آ چتیان دور پیچ کرو و تو باران کرن. چتیان جی برسف دا. در انجام ده هجمانه که مزن آ چتیان هاتن کشتن. تیمن اندزیاریا لشکری جی جبور ریل پیشیا شروانان وکن دست به باندور کرن آماین چتیان کرن. هر وها 4 چتین خوکوج هاولدان خود نوا شروانان ده بتقینن لیبلیج دور و هاتن کشتن. چتای کیدن جی خول نزی ماشینه را کرن آماینان تقاند. بالافرین کوالسیون جی ریشی وان چتیان کرن و هجمارک جوان کشتن. ناوندارا گاندنا قصده اشکره کرکو. دوان شرانده 37 چتا هاتن کشتن و هجمارک جی نهات زلال کرن. بالافرین کوالسیون 10 ایریشن هوایی پیکانین. عربه که وگهستنا جبل خانه و یک آلشکری هاتن تقاندن. جهکی دوچکا هات رو خواندن. چکک بیکسی و 43 کلاشینکوف کتن دست شروانان. ناوند راگهاند کو ده انجام وان شرانده 5 شروان وان بسیویکی بریندار بونه. بلین حال باخوز شرکت دجوار دنابرا شروان قصد و چتین داعش ده هیا شروان قصد دمین داوی ده کردن ازدیج دناو ده به هزاران کس دست چتین داعش رزگار کرن بریا دمه که 17 زاروک ده ین این ازدی کل باخوزا دیرازوری هاتمون رزگار کرن رادستی مالا ازیان هاتبو کرن ایرو او 17 زاروکین کو به مراسمه که لشنگالی رادستی مالباتین وان هاتن کرن. شروان قصده دو قناغات گبرنا چتین داعش لباخوزه ده بدهان کردن ایزیدی رزگار کرن. زارو کو جنین ایزیدین کو تین رزگار کرن کوم بو کوم در باسی شنگالی تین کرن. ایروجی 17 زاروکن کو 13 جوان ایزیدی و 4 جی شیعین شنگالی نه جرو جاوای کردستانی در باسی شنگالی هاتن کرن. تمنی وان زاروکان دنابرا 5 و 15 سالی دنه. زاروک رادستی مجلس ساری و بریا خوسریا دموکراتیک او تفگر آزادیا جنین ایزیدی تاجه هاتن کرن. شنگالیان زاروکن خوال دبستانا ظریفه او سیبکیف خوشی پیشوازی کرن. پشتره مجلس شنگالی او تاجه هر 17 زاروک رادستی مالباتن وان کرن. مالباتان جالی خواه سپاسیا قصده مجلس شنگالی او تاجه کرن. حکومت سویسرا جبو همولاتین خوین کوچتین داعشین هلوستا خواهش کرد کر کنسیا فدرالیا سویسرا گود دوی اف چتا لولات کو سوچ کرنه ورندار زاندن.
کنسیا فدرال سویسری دست نشان کرد که جبو دا رزاندنا جتین داعش اوی پشتگیری بدن دادگاه که طایبت آناف نتوی لحرمی ورا آوا کرن. کنسیا فدرال دیار کرد که دوی مسئله ده دو آرمانجن سویسری هنه که و باید چشاند سر وی تشتی که به وی بریاری را جبو پیک آنین اولهیا سویسری وی وگرا چتین آ سویسری ورا آستن کرن. کنسیه دیار کرد که وگراندنا زاروکان دبه جبو زاروکان باش به او به پیمانا جبه دی او باوین زاروکان ره و افتشت پیک ورم. لهرمین ریوبریا خواسریا باکور و روشلات سوریه زیده نیزی میلیونه که کجبر او پنابر هنه ریوبری جی حول ده به همو درفتین خواه پیدوین وان کجبر او پنابران جی پیک بینه ریوبری هر وها دوی چارچوبه ده بانک لنتوینیای بوی کرد که سوزن خوین که دستک داینا کجبران او پنابران جی بجه بینه. منها المنظمات في موضوع الوصول وتلبية الاحتياجات وهي هفسروك بورويا گشتگرن و کاروبارین مرووی با کور و روشالات سوریه عبدالقادر موحد تکلداری هجمارا کوجبر و پنابران جاجانسا هاوری را آخوی. عبدالقادر موحد دست نیشان کرد که لکامپین هریمین باکور و روشالات سوریه نیزی میلیونک کوجبر هنه. نهاد 100,000 لبجاهیا پارزگاه دیرازوریه، 7,000 لباجاری من بجیه، 100,000 لطبقایه و هجمارک مزن دناوا هریمین جزیر و فراتی ده بلاف بونه. عبدالقادر موحد درباره کامپین جوان کوجبران رهاتن وکرین و ها گوت. هجمارا کوجبرین ده کامپین ریوبری لروشالات فراتی ده و لگل نتوین یک بوی هاتیه تومار کرن. ده کامپان ده نوتو 3,600 کوجبر جهری من جودا ج سوریه نه. عبدالقادر موحد دیار کرد که به دهان کامپندن کوری و بریا خسر وان بری و دبن هنه. او کامپ لآلین باجاری رقای و بجاهی دیرازوری نه. تنیری و بریا خسر آلیکارین خدمتگزاری پیشکش دکه. موحد دست نیشان کرد که در دور 300,000 کوجبر هاتن هریم ریوبریه و دناوا آواهی و سازین حکومتین بریده دجین آنجی لگل مروفین خود مینن. موحد بالکشان لسر پنابرین عراقی و ها آنی زمان. نها زیده تری 17,000 پنابرین عراقی لکامپا هولی یا لروشالات حسکینه. هجمارا مالباتین چتین داعشی جی 40,000 کوجبرین. نهاد کامپی ده هجمارا وان گهشتیه 53,000 کوجبری. املگوری بریار و زاگونی نتوین یک بویی به کوجبر و پنابر آن رد دنوادان استندنی دنه. هفسروک بورویا گشتگیرن و کاروباری مرووی این با کور روشالات سوریه عبدالقادر موحد بانگل نتوین یک بویی کر که سوزین خواهین دستک داینا کوجبر و پنابران بجه بینن. ربما يشاطرون أقاربهم السكن أو يستأجرون بإمكانياتهم الخاصة. درشترین برخودانا گروا برچیبونی د دیروکا کوردستان ده بمورال و اصرار که مزن ددومه 124 روشن برخودانا لیلا گوون لداره روشا گرتین ده گروی ده ایدی دربازی خوناخه که خطر بویه گرتیان نامه یک جه شاخ کمله مافی مروان یا ایها دیره شاند و گوتن لگرتیگان ماف و تندرستی و حقوق دی پیکرن. برخودانا هفسروکا که جده لیلا گوون آلدیشی تجریده لسر ریبر او جلان دست پیکریه دروجه 124 مینده. تاوی تندرستی گوون آخراب جیله 20 ساد دوام چالکیا خود به اصراره. تاوی چالکیا لیلا گوون چالکیا گرتین دگروا برچی بونه ده جی دوام دیگه. چالکیا کوما گرتین دست پیکر کو 16 کانونی ده لی گرتیگهان دست پیکر 86 روژن دومه. یکی آدار جیل تواهیا گرتیگهان گرتین پککی و پاشکه دست بگروا برچی بونه یا بیداوی و بدور وگر کرن. سه آداری ده جی پارلمانترا HDP آمده در سمداگ و 5 اندامین HDP کتین گروا برچی بونه یا بیدم و بدور وگر. اشتی آداری ده جی پارلمانتری HDP طایب تمل و مراد ساری ساچ و دو ولاتین دن جی تولی چالکیا در سمداگ و 5 پارلمانترین دن بون. اشتی آداری پولیسان دیسا بسر آواهیا HDP ده گرتن و 7 چالگرین ده گروی ده بنچاف کرن. 7 چالگرین هاتن بنچاف کرن چالکیا خواه ده بنچافان ده دوام دکن. اللالیه دن پشتگیری و دستک داینا بوان چالکیان رجی دوام دکه. اندامین مجلس دایکن آشتیه بالکشاندن سر دا خوازا گرتی و سیاست مدارین کو لدیجی تجرید کرنا او جلان دگروا برچی بونی دنه.
دایکان خواستن بê mirovên di grevê de jiyana xwe ji dest bidin, bi lez daxwazên wan pêk bînin û tecrîdê bidawî bikin. 26 partiyên siyasî û rêxistin demokratîk û sivîliyên wanê bi daxuyaniyekê balkişandin ser daxwazên girtiyan û gotin, di vê tecrîda Ocalan bidawî bibe. Divê dawî li vê bêheqûqî û bêqanûnî were. Rewşa hingirtiyên ku ketine grevê êdî xirab dibe. Tenduristiya wan hatiye asta krîtîk. Em bang li Wezareta Dadê dikin û dixwazin guh bide daxwazên girtiyan û gavên çareseriyê bavêje. Girtiyên siyasî yên lêgirtîgeha Tîpeta Awanê derbarê binpêkirînên mafan, ên lêgirtîgehê tên jîn de nameyek jê şaxê Komeleya Mafên Mirovan îhat Awanê reşandin. Girtiyên name ji îhadê reşandin, diyar kirin ku mafên wan ên hiqûqî, tenduristî û rêveberiyê tin binpêkirin. Belê berxwedana Nasir Yas ev 111 rojin li dijî tecrîdkirina Rêber Öcalan di dome rojxane ji bo piştevaniya bi çalageran re serdan têne kirin di vê çarçoveyê de şandek ji Bakurê Rojhilatê Sûriyê jî serdana yağaz kirin çalakiya endama Meclisa İştarê Fadilat Tok jî êdî 51 rojan li pey xwe dihêle. Greva birçîbûneya Nasir Yagês li dijî tecrîda li ser Rêber Öcalan dayî destpêkirin di roja 111 de ye. Her roja diçe rewşa Nasir Yagês giran dibe, nikare rabe ser xwe. Li alîkî din serdanên piştgiriyê ji bo Yagês û çalakiya li Hewlêrê dewam dike. Siyasetmedar û serokê tevgera aşîtiya navxweyî Musa Keval û rêveberê tevgera aşîtiya navxweyî Osman Başkal serdana grevê kirin. Siyasetmedar Kaval diyar kir ku divê Kurd bi van çalakiyan xwenî zîhev bikin û yekîtiya xwe ava bikin. Herwiha şandeyek ji rêveberiya xwe Seraba Kur Rojhilatê Sûrî serdana çalakiyê kir. Şande bi çalakvanên greva dor vegere rûniştin û piştîvaniya xwe ya ji bo çalakiya wan anî ziman. Çalakiya greva birçîbûneya endama Meclisa İştarê ya Mexmûrê Fadilat Tok di roja 51 de ye. Fadilat Tok ji bo ahinga hiştê adarêya Binarê Qendîlê peyamek bi deng şand. Fadilat Tok hemû çalakvanên greva birçîbûnê silav kir û got serkeftina gelê Kurd û azadiya Rêber Apûnê ze. Em ê li Bakurê Kurdistanê dawî li faşîzma Erdogan û AKP bînin. Çalakiya greva birçîbûneya endizyar Herêm Mehmûd jî di roja xwe ya 16 de dewam dike. Herêm Mehmûd li ser rewşa xwe û çalakiya xwe axivî û got Êro çalakiya min di roja 16 de ye. Heyanha min 5 kîlo winda kiriye. Lê moralê min bilind e û min vê çalakiyê bi ruhê germiyanê dest pê kiriye. Ciwanê bi navê Yunus Omer lê dijî tecrîda li ser Rêber Öcalan lê pêncewîn ketiye greva birçîbûnê. Yunus bang li welatiyan kir, da ku piştgiriya çalakiyên greva birçîbûniyên li dijî tecrîdê bikin. Yunus got, azadiya Öcalan ji rojhilata navîn re pêwîstiyek e. Çalakiya gereva birçîbûneya li dijî tecrîda li ser Rêber Öcalan li Strasburga Fransayê jî êdî 85 rojan li pey xwe dihêle ji bo piştevaniya bi çalageran re îro jin û hunermendên herêmî serdana çalageran kirin her wiha nûnerê HDP Faik Yaxaz Ajiye helwesta saziyên Ewropayê rexne kir û got geşkirina berxwedanê wê zextan li Ewropayê bike ku têkeve nava hewildanan. Çalakiya gireva birçîbûneya bêdem û bêdorveger a çarde Kurdistaniyên li Strasburga Fransayê gojbora kirina tecrîda li ser Rêber Öcalan dest pêkirine di roja 85 de dewam dike. Çalagerên ku êdî rewşa wan a tenduristî giran bûne jî dê pêkanîn armanca çalakiya xwe de bi israrin. Bijîşkên ku rewşa çalageran dişopînin rewşa metirsiya li ser jiyana çalageran tînin ziman. Girtiyên li girtîgeha Tîpafe a Kirik Halayê ji 26 kanûnê ve di gireva birçîbûnê de ne nameyek ji berxwedêrên li Strasburgê reşandin û diyar kirin ku wê te kes bi ser bikevin. Di nameyê de wiha hate gotin tevî bêderfetî, zext û zordariyê jî biryardarî, coş û moralê me di asta herî bilindê ye. Bi heman armancê îmam şîş yê li gelêr a Brîtanyayê ev 85 rojên di çalakiyê de ye. Yusuf Îba jî ev 58 rojin li bajarê Torontoyê Kanadayê di çalakiya xwe de dewam dike. Serdana ji bo Îba dewam dikin. Vê carê jinan û hunermendên herêmî serdana wî kirin. Jinan gulê sor jê re anîn, hunermendan jî jê re stran gotin. Nûnerê HDP Faik Yagizay eqala helwesta saziyên Ewropayê derbarê çalakiyê girevê de kir û got bi geşkirina berxwedanê ya birêya çalakiyên aştiyane re
و ارگومانا ترور و شدت آکوالات اوروپای جی ترکیه ستانده بو او لدیج کردان بکارتینه و وره پوچکرین. کنگره نتویه کردستان کنکه لقامش طب 27 پارتیان رجویان و دو کمیتین سرکه آوا کرن. اف کمیته جبو دانوساندنین جواکی و سیاسی و نوا تکلیان دبن دا کو آمده کارین جبو پیک آنینا کنگره نتویه کردستانی بکن. دچاغکی داوکو گلی کرد به هدف گفین دولت ترک آداگیر کر هزین سیاسی لروج آوا هول ددن یک ریزی خوا آوا بکن کنه که روج آوا هول دده دمجار یکیتیه همو آلین کردی ببن خودی یک هلوست اندامین کمیته کنه که پشتی دمک دریج خباتان کاری بون 27 پارتیین سیاسی و هن کسایت دوار قونغا دویمین جخباتین خواه قامشلو بجوینن لدی ساجی هن آلین کوبریان هان نبون خودی هلوست آمده نبون دەستپێکا ساڵێ 2019 de حتانها قومیتا kenekê bûye înisiyatîfê hemû partî dîn yani êgo nehatine jî ew jî ziyaret kirin lê mixabin bersiv nehatiye girtin û bersiv nedane û dîsa jî hewildan wê dewam bikin. Piştî ku piraniya aliyan bi hevra civiyan biryar girtin ku serdana aliyên din jî bikin û li wan guhdar bikin ji bo pêkanîna vê jî di komîta hatin avakirin. Ew komît ji bo danûstandinê be em bibêjin ji partiyên ku bejdar nebûne wê wan partiya bibînin danûstandinê wê buhar bikin di qunaxa van pazroja de heta civata bêde bikaribin wan partiya jî nerînê wan bîr û baweriyê wan bistînin û bikaribin ji bo xatirê ku teblîvî karî hanê bibin. Yek ji bo bi partî û dezgehên civakî re têkiliyan bike û ya tin jî ji bo belgekirina encamên hevdîtinê ye. Biryar hat girtin ku piştî 15 rojan careke din encamên xebatên komîteyê navborî nîqaş bikin û li ser wê yekê ehl bidin kongreya Netewîya Kurdî li dar bixin. Di 15 rojan de wê belgeyên ku li ser xebata civînê werin amadekirin bi dawî bibin û civînek berfereh bê li darxistin. Narîn Metînê ya ku beriya demekê ji eneke sêveqetiya bû vê înisiyatîfa kenekê di cih da dibîne û piştgiriya wê dike. Lêvegerek Kurdî jê derkeve ew lêveger biryara xwe bide û berpirsiyar be di ber mafê gelê Kurd e. Karî be ewlekariya Netewî Kurdî ava bike. karî be desteya ava bike. Di qonaxa yekîmîn a xebatên kenekê de bi gelek aliyan re civiya bû û piraniya wan banga yekîtiya Kurdî kirin. Destpêka meha çile komîteya kenekê ya ku ji 5 kesan pêk tê bi daxuyaniyeke fermî bang li aliyan kir ku di vê demê de nakokiyên xwe bidin aliyekî. Li ser vê bangê rêveberiya xweser biryar da ku hemû partiyên nerûxsetkirî jî dikarin biroyên xwe vebikin. Lêbelehîna enekesê bersiveke fermî nedaya daxwaza kenekê a ku beriyanha daxwaza hevdîtinê kiribû. Koordinasyona tevgera civaka demokratîk tevdem û Meclisa Sûriya Demokratîk mesedê bi daxuyaniyên cuda şehîdên serhildana 12 adara 2004 bi bîranîno gotin serhildana 12 adarê zemîna şoreşa Rojava ava kir. Koordinasyona tevgera civaka demokratîk tevdem derbarê 12 adarê roja serhildana Qamişlo daxuyaniyek nivîskî da. Tevdemê diyar kir ku serhildana Qamişlo zemîn ji şoreşa Rojava re vekir. Daxuyaniya tevdemê wiha ye. Serhildanên 12 adarê yên gelê nîşan da ku xebatên rêber apoyên li Rojava û Sûriyê gelekî şoreşger ê demokratîk afrandiye. Li Sûriyê nîşanî her kesî daye ku êdî Kurd ne Kurdên berê ne û êdî ji bo azadiya xwe tê dikuşin. Şoreşa Rojava ku di sala 2012 de li Kobanê dest pê kir, serhildanên piştî qetilama Qamişlo jê re zemînek girîng amade kiriye. Koordinasyona tevgera civaka demokratîk tevdemê di dawiya daxuyaniya xwe de bang kir. Banga me li hemû gelên Sûriyê, hêzên welatparêz û demokratîk ên Sûriyê û dewleta heyî ku ji wê qetilam û bûyerên di dîroka nêz de dersekê derxin û ji bo avakirina Sûriyayeka demokratîk li ser esasê Netewîya Demokratîk bi berpisyariyên xwe rabin. Her wiha Meclisa Sûriya Demokratîk mesedê jî têkildarî heman mijarê daxuyaniyek da. Meclisê diyar kir ku serhildana 12 adarê serhildanek gelerî bû û ha got. Têgihiştina taybetmendiya bingehîn a serhildanê ya ku ji mîrateya me ya felsefî û şûreşgerî mîna çirûska destpêkê bû, bû sedema rewşa rêxistiniya herêmê ji aliyên sazî, civakî û siyasî ve. Di heman demê de bû zemîna tevgera şûreşgerî ya Sûriyê ya 18 adara 2011.
مجلس سوریا دموکراتیک مسده داویا دا خویانیا خدا هموش شهیدن سرهلدان ببیر آنی و سوزا شوپاندنا ریاوان نوکر. بله سبا سالوگرا 15 یا سرهلدانا 12 آداری یا قامشتویه شنین قامشتو به بونه سالوگرا 15 یا سرهلدان جانگورین خواهش بیر نکرن قامشتو یان دلسوزیا به شهیدین سرهلدان ره به پیخستنا مومان ره نشاندان دیمنی کو درکتیجی هیجای دیتنیه. شورمندی اولهیان توین یا دولتین یکبویین امریکای جان بولتن جه تلویزیونا آبی جرا آخوی جان بولتن مجارا هفکاری فرانسا و بریتانیای به امریکای رل سوریه آنی زمان بولتن دیار کرد که درباره هفکاری فرانسا و بریتانیای به امریکای رل سوریه قصر سپی هیوی دارم دا خفتن آخویا به تلویزیونا آب جرا شورمندی امریکای و حقوق از به همپیشه خویم فرانسی و بریتانیا رجویام او نها مجاری دنرخینن جان بولتون گوت سرفرمانداری گشتیا ارتش امریکای جوزف دانفورد جبو آواکرنا هیزک لشکری هفبش لسوریه هولدانین خودکم هر وها بولتون دیار کرکو تلویزیون مزین جیلی هم خطریا داعشی هیم شورمند امریکی دست نشان کرکو آرمانجا سرکی یا هشتنا هیزک امریکا لسوریه مسوگر کرنا تیگبرنا چتین داعشی لسوریه او عراقیم. کرنین دولتا ترکیه داگرکر لحریمین سوریه ین داگرکری بداوی نابد چتین هری داوی گنده باوحج یه بابه هدف گرتن شروان مجلسا لشکری آبابه جی یک سر برسوا ایریشاندان. چتین دولتا ترکیه داگرکر نقطین شروان مجلسا لشکری آبابه لگنده بوحج کرن هدف. نوچه گانین مجه هرمی راگاندن کو چتین دولتا ترکیه داگرکر انخوال لگنده کردیه بجه کرنه نقطین شروان مجلسا لشکری آبابی ین لگنده بوی هیچ آروش آوی باجاره که اریمای روشلات بابی کرن هدف چتیان ده ایریشا خوده چکین گرام بکارانین شروان مجلسا لشکری آبابی جی یک سر برسوا ایریشاندان هینا لحرمی جارجاران شری دمکی رو ددن هلبجارتنا هرمیه لترکیه و باکوری کردستان نزیک دبه پیرجی خباتین هدپی زیده دبن روزانه هفسروکین هدپی سردانا گل دکن جوینان لداردخن او بگل رجی جوش او کلجان تیم پیشوازی کن جالیه گل و بکهاتین اتفاقا این پارتین کردیش گوتن که اوی دسوی یکی آداریر ده سر بکوین. افسروک گشتی هدپی سزای تملی و شانده اتفاقا پارتین کرد دو چرچوه خباتین هلبجارتنا خوجهیده به هفره چون افچه قوسری آمیردینه سزای تملی و شانده پیره به گرسهی هاتن پیشوازی کرن تملی لور خطابی به 10,000 کرو گود مردین خودی آخا بخیر و بیر ترکیه وان او آخ زواکر به پولیتیکای شاش چاندنی قداندن بکاتین اتفاقا پارتین کردجی گوتن او دسو یکی آداره ده بسر بکوین. بردف که هدپ ساروهان اولوج لناون داگشتی هدپ جوین او چاپمنی لدرخست ساروهان اولوج دازانین گو قوماندن تکلداری اولهی هلبجارتنه گهشتی آستا عاجزی و گود هفگاری وزیر کاری هندور و وزیر پاراستنه اولهی هلبجارتنه دخه خطریه هرچه قاسم اعتراض کرجی لاعتراض مرد کرن اولوج دیار کرکو سر کمار اردوغان با آوایی که وکری حقارت لگلی کرد و هلبجیرن هده پیدکه او گود دوج استثمار کرنا دین و دوج دجمناتیا گلی کرد بردن ورن ام آبوری باخون رخصتنا هده پیا ایله گل و خوند میتینگا کو سبب تبلیبون افسروگه گشتی هده پی سزای تملی یا لقادا نوروز وره لدرخستن لکوبانی دورک جبو آویتنا گماری هاتیه دست نشان کرن و هر کس جی گمارا خود داویجا وی داره لیبلی به دربازبونا دمیره اف یک پرزیریکان دردخینه
هم بهن و هم جی نخوشی در دکوین جی لورا جاوی خلکه لعالیم پیوندیداره کو وی پرزگری که چاره سر بکن نوچگانا ما و برامجی درباره ویکی در راپوره که طیبت آمده کریه ام به هورالی تماشا بکن. لور دومان رادبه در ناوا خلکی دا هلبت زرارکی چی دیکه لیا هین زیدتر زرار دیکه دومانا شوبتاندنا زبالیه هلبت بهنه که نخوش بسر مالین شینی آنواده چه افتشتا کو ام دبیجن لکوبانیه جباجار و بسدان گندینوی گمار لورتی آویتین و کوم کرن خلکین لندردوری جی بگازنن باری خب تلیج بیده وضعی تلیج نه تلیج بیتانه گنده دوره گیش کد من میش آدم مانه میشو کل میشو یعنی گمار و ایجاره هوش کد شویتی نجی دیسه عصیرا که دیسه ولگری بینم برد یعنی جمیشان امن کنن تسکی بفروشن خودی دکانه ماست بابا دکانه من ها کدنی هاوین بابا قرارداد گیش کی وسیفتی خراس بیا جمیشان بقاسی آگاهین مبدس خستنه حتی نها بینجو حش کس بنخوشین کو درمان وان لستوری بزحمتی پیدا دبن کتنه سداماویجی هن لاورد چن سر وی گماره او د ناف خلکی دادگرن کرم که ما از معنی زباله بیشم از زباله که میش ما بخونه او پس که ما بخونه او کوچک وارگا او گی گمار گی گمشه که هر روز ورا داره ته زباله گید واشه میش که ما بخونه نه حالا میش هنه کوچک وارگا پس که وارگا ام دخواست وی زباله یا ورا کنی یا علاج بکن لشنا کجی کی تایبت جره واره وقتاندن آن کارگه هک آجی کل پیچاوی مروان خویانه که لترسی و لگنده تلیج به کل رجلاتی باشار کوبان دکوه زباله لسر تپی کی هاتیه چیکرن او تپیا جی حکمیه خال سر حشت حطانی نه گندان هيا ملت جی بروه که گازنان دکه کش بر بینا گنی نکانت تشتکی بکن خلک و گندانانس جه سازی پیوندار دخازن قوانا ببن آلی کار و جبینا نخوش خلاص ببن شینی به قاسی گازنان دکن کم درفتی شرداری جی دبر چاواران در باسگن پشنیار دکن کو اگر جیهوه نی گوهارتن هری کم درمان ولی رشاندن شرداری جی وی برسی ویده ده لهمانی ما داویدا ما اقتراح خراکر جره بری خوصر را انو رر پیشی مثلا علم کوواز بالا وره تکریر کردن کو ام کنه بن 4 سریج ملاردینین ما جی او راپور خواجی دار و برای خسر حین هاجی هینت برسیش مراناتی لگوری پسپورن مجاری دی گرمی دا باندورا و گماره لسر تندرستی مروان زیدتر دبه لو ما بگرمبونا دنیای را دنگی خلکی جبو چراسریه بلندبه و چاوی وانجی لآلیکاریا شرداریه برین بینرین هجان نوچین من داویا روشه جی بویاوی بداوید بنو هم دبیجین حتی سبب نوچین نوم لپیشیا و بم بینن دنوا خیر و خوشیده هر شاد بخواد